Kita Sino Modus Radio FM bersama Radio FM bangkitkan ekonomi kerakyatan. Ini pendengar Radio FM sedurungnya turun di tiang seni wenten ring posisi nomor 1 tapi nomor Siki. Ini pecang aturnya yang ditang dumun tembang-tembang sane sampun presiden ranjing ring posisi nomor dasa pendengar Radio FM. Yang wenten tembang saking Bayu Kastawarsa harapan sugih tetap pada ring posisi nomor sia tembang saking DNI goyang oli. Lantur ring posisi nomor kutus pendengar Radio FM saking Gus Jodi 100%. Ring posisi nomor 7 Ayu Nicitra Dewi nyesel. Posisi nomor 6 pendengar Radio FM saking Bagus Wirata Mutatu Sing Megeting. Lantur ring posisi nomor 5 tembang saking Rai Pening Uyang Cetok. Ring posisi nomor 4 pendengar Radio FM tembang saking Budi Arse Takut Berdosa. Lantur ring posisi nomor 3 tembang saking Tastrawika Bagus Mecedar. Ring posisi nomor kali puniki samar-samar kanton keperengin ge tembang saking Margi Ubad Datu 2. Langsung mantan pendengar Radio FM sane wenten ring posisi nomor 1 tembang saking Ari Kencana featuring Nelly melidulang di penginapan. Lan sepisanan untatin acara rat runtutan tembang Bali rainane mangkin. Lan Bali jebos kelanturan untuk tembang-tembang Bali anak-anak utawi tembang-tembang Bali alit-alit puniki ngantos Bali jebos ring galah sia semeng. Runtutan nomor Siki. Kena hang nyanyi dan tahan ngalah kuranan ke dewan-dewan kanti sab kekinan mu berpencerahan yang piskoni alih kanda di belanjang kadang lingorahan harte tua titipan mani mati sing mau bekel empugan hidup di gumine nyalanin hukuman jele melah karmane pidan pencerahan lakar dadi tuntunan anggon bekel mani di kedituan timpa kerohanian saim ngemang pencerahan sing carane viral bidan melidulang di penginapan nugen mebuang-buangan jajak kukus meliti ketapian melidulang di penginapan beli fokus melajak kerohanian